Uvaženom kolegi Pernaru na ovoj raspravi. Ja bih samo molio i podsjetio bi i uvaženog kolegu Pernara i sve ostale kolegice i kolege zastupnike da se prilikom rasprave držimo točke rasprave, a danas je, odnosno aktualna je točka Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o sastanku Europskog vijeća. Vi ste se u svojoj raspravi dotakli puno tema koje nisu predmet rasprave, pa bih vas molio i kod replika i kod odgovora na repliku da se držimo teme rasprave. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Pernar, održali ste sada ovdje jedan monolog nama saborskim zastupnicima poimajući nas sve pod jedan istovjetan predznak. Ja osobno kažem da se ne slažem sa 99,9% poteza NATO-a. Ali jel vi kažete da sam lutka na koncu? Ne slažem se ni s politikom Europske unije. To je moje pravo. Kao saborskog zastupnika. I vi kažete da sam lutka na koncu. Da vam kažem da se vi lutka na koncu Moskve. Apsolutno sve što ovdje iskazivate izgleda mi kao da dobijate mail svaku ili kad slušate evo i na slušalice iz Moskve direktno dobijate nalog. Ja to vama neću kazati. Bila Moskva, bio Washington, ja imam svoj stav. Prema tome, kad se obraćate ovdje saborskim zastupnicima, ipak ja sam imao sreću i ponos, stariji sam od vas, što sam sudjelovao u stvaranju države kada nismo imali ništa. Nažalost, određene stvari su se rastočile. Da, i dijelom sluganskom politikom, dijelom i većim dijelom klanjanje velikim vođama, što nije Sabor bio demokratičan. Ali ne možete kazati saborskim zastupnicima, ja bar, ću vam kazati meni da sam lutka na koncu. Ja smatram, premda vam to ne bi nikad kazao, da ste vi lutka na koncu Moskve. I kako ćete vi sad mene demantirati? Svaki vaš govor završio je sa ruskim interesima, s Krimom. Šta bi bilo da je prema Hrvatskoj se odnosilo druge zemlje svijeta koje su dale potporu u Domovinskom ratu? Da li bi hrvatska granica tako izgledala? Jer se, znači, svaki iz svog kuta mora gledanja, a vi podcjenjivate, to je vaše pravo demokratsko i zaista. A koliko govori u ovome Saboru, ja sam se nagovorio u prošlom mandatu, bio sam najaktivniji, a zaista nikad nisam vidio da 3 za redom budu Ivan Pernar, Ivan Pernar, Ivan Pernar, ali to dozvoljava Poslovnik, imate na to pravo. Hvala lijepo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bulju. Sljedeći odgovor na repliku, uvaženi kolega Pernar, izvolite. Poštovani kolega Bulj, ja duboko cijenim to da vi imate stav i da recimo kažete ja se ne slažem s time što NATO radi, na primjer, i da su oni krivi za tu izbjegličku krizu i tako dalje. Međutim, vi kao zastupnik, kad je izglasavanje Vlade, dižete svoju ruku za tu Vladu ili protiv te Vlade, odnosno za tu slugansku politiku ili protiv nje. I vi možda osobno jeste protiv te politike, ali onog trena kad ste vi podigli ruku za tu Vladu, vi ste tog trena rekli ja stojim iza poteza te Vlade. A kao što vidite, ovo što mi imamo, to čak nije ni Vlada. Jer Vlada da bi bila Vlada morala bi vladati. A osnovni element vladanja je donošenje odluka. A koliko ja vidim, nas se ovdje brifira o tome što je na sastanku u Bruxellesu odlučeno i mi od tamo ne odlučujemo o ničemu. I onda se to što je tamo odlučeno nama kaže mi ćemo sad to provoditi. O čemu mi pričamo? Gospodine Bulj, pozivam vas da ako stvarno se ne slažete s tom politikom, pokažite i u trenutku kad se glasa da se ne slažete, a ne samo govoriti ja sam protiv Europske unije, ja sam protiv NATO-a, a kad se glasa onda se glasa za Vladu koja je i za EU i svu tu kalvariju našeg naroda i za NATO pakt. Hvala. Zahvaljujem kolegi Pernaru na odgovor na repliku. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Nikola Grmoja. Izvolite. Potpredsjedniče, evo gospodin, odnosno kolega Miro Bulj je rekao većinu onoga što sam mislio reći. Znači, vi ste jedan izvrstan propagandist. Znači, kad god se netko nasmije nekakvom vašem potezu, vi kažete da se ljudi smiju jer ne znam da je 300.000 ljudi blokirano, ljudi kopaju po kontejnerima, kantama i tako dalje. Ne smijemo se tome
da vi govorite da nemate priliku ovdje reći što mislite, a svi vidimo da stalno govorite, da ste u svim informativnim emisijama, da svoje stavove koje iznosite o potezima američke vanjske politike, o potezima NATO-a da znaju prosječni hrvatski građani jer ste to u nekoliko navrata, u više navrata ponovili ovdje u Hrvatskom saboru, tako da bih vas molio da ne govorite da vas netko ometa u iznošenju vaših stavova. Vi slobodno možete iznositi vaše stavove. Što se tiče Ovršnog zakona, vi nikakav konkretan prijedlog niste dali. Znači nikakav konkretan prijedlog niste dali, znate samo kritizirati. Lako je kritizirati, evo. Složit ću se s kolegom Buljom, kritizirat ćemo američku vanjsku politiku. Koja je alternativa za Hrvatsku? Vi niste nikakvu alternativu dali osim što ste branili nekakve poteze Moskve koji se ne daju braniti. Evo na primjer ovaj slučaj oko Krima. Znači ne nudite rješenja, ne nudite nikakve konstruktivne prijedloge, nemate alternativu, znate kritizirati. Ja se slažem da svaki zastupnik mora stajati iza onoga što govori i da mora stajati iza svoga glasa kada diže ruku. Zato sam i premijera pitao oko ovog trgovinskog ugovora s Kanadom kada ćemo dobiti sve informacije da bi mogli dignuti ruku. Jer ja nisam lutka na federe niti ću dignuti ruku za nešto u što ne vjerujem. Ali tražim informacije. Vi znate kritizirati, izvrsno znači koristite nekakve metode i vidim da često spominjete nacističku Njemačku, imam osjećaj da ste puno proučavali Goebbelsa, imate nekakve tu metode koje koristite, ali molio bih vas da budete konačno konstruktivni i osim kritika date nekakva rješenja, mi ćemo ih rado podržati. Zahvaljujem kolegi Grmoji. Odgovor na repliku, uvaženi kolega Pernar, izvolite. Uvaženi kolega Grmoja, moja replika nije usmjerena protiv vas, jer ja nemam ništa protiv nikog od vas koji ovdje sjedi, nego protiv načina vladanja našom zemljom. Što se tiče prijedloga, mi smo vas molili da se jedina nekretnina izuzme od ovrhe. Molili smo vas da izmjenama Ovršnog zakona zabranite tajne deložacije. Molili smo vas da stavite da trošak ovrhe ne može biti od samog iznosa potraživanja. Ništa od naših molbi vi niste usvojili. I znate što će se dogoditi? Ja ću vam stvarno donijeti na papiru te prijedloge. I što će se dogoditi? I vi ćete ih odbaciti. Znači kad bi ja vjerovao da ćete vi išta od onog što ja predložim prihvatiti, ja bi vama ne danas nego jučer donio na stol prijedloge. Ali donijet ću vam te prijedloge, gospodine Grma, i vidjet ćete kada bude bilo glasanje kako ćete jedan po jedan glasati protiv toga. Pitali ste koja je alternativa ovoj sluganskoj politici Europskoj uniji i NATO. Alternativa je suverena politika, samostalna politika gdje država provodi politiku u svom interesu. Znači monetarnu politiku kakvu nama odgovara, bez valutne klauzule. Onda poreznu politiku gdje ako mi ne možemo se zaštititi od uvoza, mi moramo uspostaviti carine. Vi kažete ne, Europska unija ne dozvoljava carine. Ako moramo izaći iz Europske unije i NATO-a, to je to onda, to je alternativa. Ali vi ćete reći ne, to ne može biti alternativa. Ok, znači vi prihvaćate i Europsku uniju i NATO pod svaku cijenu i to je ključ cijele priče. Znači mi smo kao strateški cilj definirali ne bolji život za naše građane, nego ulazak u EU i NATO kao da je to cilj samom sebi. I onda smo sve ostale interese podredili tome i zbog toga se danas nalazimo u situaciji u kojoj se nalazimo. Hvala. Zahvaljujem se na odgovor na repliku. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega gospodin Đakić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Pernar, konstantno nazivate ovu hrvatsku Vladu koja je tek zasjela da je ona sluganska i da služi i europskoj pa i američkoj politici, a bez jednoga utemeljenja. Ne znam čijoj bi politici trebala služiti, vjerojatno ruskoj po vama. Po vašim svim navodima, vama se jako sviđa Putinov nakan da što više Ukrajinu pokori i da što više ju porobi. Jednako to hvalite kao da je to oduvijek teritorij Rusije i da je to sasvim normalno. Govorite o tome, a ne znate da je Ukrajina prva država koja je Hrvatsku priznala i koja je u 1991. godini 11. prosinca jasno rekla da Hrvatskoj samostalnoj, suverenoj, neovisnoj. To niste spomenuli do sada i brine me to što ovakvim proruskim nastojanjima želite nametnuti hrvatskoj Vladi da ona bude ta koja će biti slugan
Putinovim nakanama, ali i odobravate kao što vidim da je dobro učinio što je aneksirao Krim i što je poslao svoje specijalce da i dalje ratuju kao i svoje tenkove. Jednako to uspoređujem sa početkom Domovinskog rata. Vaše nastojanje da opravdate ono što se dogodilo u Ukrajini je jednako tome kao što bi opravdali vjerojatno i srpske dragovoljce i JNA koji su rušili Hrvatsku. Za nas je to jednaki odnos snaga i u Ukrajini spram Rusije kao što je bio Hrvatske spram Srbije, Crne Gore i ostalih. Zahvaljujem na replici uvaženom kolegi Đakiću. Odgovor na repliku gospodin Pernar, izvolite. Gospodine Đakić, vidim da vam je puno stalo do Ukrajinaca, ali ima jedan narod do kojemu gotovo nikome u ovom Visokom domu nije stalo, a to su Palestinci koji su 1948. etnički očišćeni, njih 750 000. Lišeni su svih svojih prava. Oduzeta im je zemlja i kuće i usprkos rezoluciji UN-a 194 nikada im nije omogućeno pravo na povratak. Međutim što? Amerika je otpisala Palestince i zato vas za Palestince nije briga. A za Ukrajince se tobože borite ne zato jer vam je stalo do Ukrajinaca, nego samo zato jer to izvlačite kao jedan primjer s kojim se demonizira ruska vlada. A ne govori se o tome da Amerika zemlja koja nije prestala ratovati od svog uspostavljanja. Da je to zemlja koja ne zna za mir i da je samo pitanje trenutka kada će se neka druga država na svijetu naći pod udarom američkih bombi. I vi sad predstavljate kao da je Rusija kriva za, ne znam, ratove u Gvatemali ili ne znam, Panami ili bombardiranje u Jemenu ili tako dalje. Ali činjenica je da od Vijetnama do Latinske Amerike svi ti krvavi režimi, od Talibana do Sadama Huseina, svi su oni imali američku podršku i svugdje je tamo Amerika ostavila svoj krvavi trag. Gospodine Đakić, ja vidim da se vi smijete i ja znam da je vama to možda smiješno, ali gospodine Đakić, vaše neznanje o povijesti nije nimalo smiješno. Hvala. Zahvaljujem kolegi Pernaru na odgovor na repliku. Sljedeća se za repliku javila uvažena kolegica Marija Jelkovac. Izvolite. Hvala lijepa. Kolega Pernaru, meni je stvarno žao što vi ovdje u sabornici pokušavate stalno nametnuti tezu da protiv vas postoji zavjera, pogotovo s ove strane sabornice. Ja vas uvjeravam da ja osobno ni nitko od kolega s ove strane nema ništa protiv vas, ali se isto tako ne možemo složiti sa vašim istupima i raspravama koje konstantno nisu u cilju onoga o čemu trebate raspravljati. Dakle, vi ne raspravljate o temi, o dnevnom redu, nego raspravljate o onome što nije u dnevnom redu. Mi svi ovdje trebamo poštivati Poslovnik. Vi ga ne poštujete. To je ono s čim se mi ne slažemo. Dakle, ja smatram da svi u ovoj sabornici moramo se držati određenog reda, a to je Poslovnik. Isto tako, žao mi je što vrijeđate institucije ove države i vrijednosti ove države. Rekli ste upravo maločas da ne postoji suverenitet Hrvatske. Ja vas podsjećam da su za taj suverenitet poginuli mnogi hrvatski sinovi i nemate pravo na takav način rušiti dignitet Hrvatske države. Postoji odgovornost svih nas za izgovorenu riječ. Hvala. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Jelkovac na replici. Odgovor na repliku uvaženi kolega Pernar. Izvolite. Da, oni su poginuli za suverenitet koji je određena stranka na jedan elegantan način prokockala. A kako ga je prokockala? Tako da je Šeks, vaš kolega, promijenio Ustav na način da udruživanje sa drugim državama nije dovoljna natpolovična većina od svih naših građana, već samo većina od onih koji izađu na referendum. Tako da smo mi izgubili taj suverenitet voljom manjine građana naše zemlje, a tobože ste vi se štitili interese većine. Međutim, dotaknuli ste se nečeg jako zanimljivog, a rekli ste, gospodine Pernar, vi skrećete s teme. Profesor Noam Chomsky
svjetski poznati filozof. On kaže da je osnovna tehnika manipulacije i propagande sljedeća, a to jest: nije bitno koliko rasprava ide u širinu, nego je bitno da se kontrolira tema rasprave. Cilj je stavljati teme koje zapravo nisu ključne i presudne za našu zemlju i onda se o njima može raspravljati do sudnjeg dana. To vam je kao da sad mi se nađemo u Big Brotheru i pričamo o tome koja je piva bolja, karlovačka ili ožujska. I mi sad imamo slobodu 2 dana raspravljati o toj temi. Ali o ključnim temama, kao pitanje valutne klauzule, toga zašto država koja ima vlast nad stvaranjem novca ne može se izravno financirati od središnje banke, već ovisi o novcu privatnih banaka za financiranje, o toj temi nema rasprave. Ona naprosto ne može doći na dnevni red. I uvijek je odgovor: to nije tema dnevnog reda. Ja spomenem tajne deložacije, vi ćete reći to nije tema dnevnog reda. Spominjem problem kopanja po smeću, vi ćete reći nije tema dnevnog reda. Kolega Bunjac kaže 200.000 ljudi izašlo iz naše zemlje, to nije tema dnevnog reda. Pa o čemu mi onda ovdje pričamo? O kojim temama mi onda ovdje govorimo? Da li se ljudi kod nas više boje Hanžekovića ili ruske prijetnje, gospođo? Nemojte mazati ljudima oči. Hvala. Zahvaljujem kolegi Pernaru na odgovor na repliku. I sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Žarko Tušek. Izvolite. Poštovani kolega Pernar, razmišljao sam da li da vam repliciram ili ne, jer to znači još barem 2 minute nastavka ove vaše demagogije koju ste vrlo lijepo u kontinuitetu ju prodajete već nekoliko dana. Vidim da to nažalost mediji dosta ozbiljno, preozbiljno prate. Jedan poznati francuski filozof vam je rekao da što čovjek manje zna, to mu se njegovo znanje čini još većim. Ja ne znam koliko vi znate, ali se stavljate u preapsolutnu kategoriju i stvara se dojam, ja to ne bih htio reći da vi tako mislite, ali da uistinu podcjenjujete ove ovdje ljude, njihove političke osobnosti, stavove političke, ono što su u svojem životu kroz svoje profesije, kroz politički rad radili i stvarali, i kao da oni ništa nisu radili i stvarali, a kao da ste vi u svojih 20 i nešto godina napravili apsolutno sve i naučili apsolutno sve. To je dojam koji imam ja i koji ima ovdje većina ljudi i to je možda i uzrok ovih nervoznih reakcija i podsmijeha, a vidim da na te reakcije vi reagirate sa još više nervoze. Ja bih spustio tenzije i ja bih kao čovjek savjetovao, ako ikako možete, da nastavite komunicirati i debatirati, ali sa puno manje podcjenjivanja ljudi ovdje i sa puno manje važnosti davanja sebi, svojem znanju, svojem radu i svojim životnim spoznajama, jer jednostavno tokom svojih godina niste mogli biti na toj razini na kojoj se postavljate. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Tušeku na replici. Odgovor na repliku, uvaženi kolega Pernar, izvolite. Gospodine Tušek, ja nisam ovdje najobrazovanija osoba, moje obrazovanje je skromno. Ja sam po struci medicinski tehničar. Ja nisam ovdje najpametnija osoba, ovdje ima sigurno pametnih ljudi od mene. Ali ja govorim ono što svi vide osim vas. Znači, u onoj bajci, odnosno priči Carevo novo ruho, malo dijete kaže car je gol, a svi govore kako car ima sjajno odijelo i kako mu ono dobro stoji. Meni se čini da kod ovih rasprava vi mene svi uvjeravate da je Hrvatskoj super, da je sve na mjestu, da mi imamo korist od Europske unije i NATO-a, maltene kao da smo ušli u zemlju, u obećanu zemlju, a ne u tamnicu i talionicu naroda. Hvala vam. Zahvaljujem gospodinu Pernaru na odgovor na repliku. Krećemo dalje s raspravama, nastavljamo.